أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون كلچوي حواريين منگه تفسیر ذکر کرو دا پاربی کی خالص ملگرو تیلکی هر پیغمبر اللہ رب العزت دی امت کی سخلق خاص کی داگه دا ملگرتیا دا پار او داگه دا مرستی دا پار اوی حواریینو یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی دا مریم هل يستطيع ربك اي طاقت لري ربستا ان ينزل علينا چه نازل کی پمنگ باندی یا چه نازل کی پمنگ باندی مائدة من السماء دک دسترخان داسمانا دا حواریین مطالبه کرد او دا غوی غختنه کرد او دا عیسی علیه السلام او دا حواریین منس کی دلتا سخبری تری شویری چی باز پک اللہ رب العزت را نقل کری دی نو اولنی دلتا اشکال انسان تا دا مخی ترازی چی دا سخبر شوا چی اسڑے پیغمبر توی چی آیا استا رب طاقت لری چی دسترخان راوری دا خودوی شک کئی دا اللہ پا قدرت کی نو جواب دادی داری چی نا دوی شک ندے کرد اللہ پا قدرت کی نو بیسنگ دوی دا خبره کی دادی دیر جوابات تی یو جواب چا دا کرده چی دا جاہلانو لا ایمان دا دوی زنونو تا دا سی مکمل نو ورننو تا یا پوخشوه نو نوی اسلام اسلام قبول کی لکه بنی اسرائیلو چی کلم موسیٰ علیہ السلام توی جشات اگوی فرعونیان وریدو مخت دریابو مخو تباشو اگر ٹیم کی دا اگوی ایمانون لده سی مضبوط نو یا لکه اگوی چی کل پیو قوم بانی تیر شو اگوی دا بوت بندگی کولوی زمان دا پارم دیسی بوت وٹاکا پاگه اگوی کافران نشو ولی زکی چی اگلا نیو مسلمانان شیو یا بعضو صحابه کرامو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطالبه کردی ویدلی مشرکانو دا ونه دا دیو تا دا برکت تا پارا دا خپل اصلاحی زوڑندی تم زمان دا پارا یو دیسی ونه وٹاک دا خبر آگا ملگرو کردو چا اگوی نوی اسلام قبول کرد پا دی اگوی کافر نشو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوکو نو دیسم کی دیشی چی دوی دا جاہل دلا صدا خبر کرد نو جاہل معذور دی نو ذکر دی دلا صدوی کافران شیوی ندی